Još jedan takmičar sa nama, Aleksandar Stevanović, ima 16 godine, dolazi iz Užica i ovo mu je prva emisija. Aleksandre, izvoli, dobrodošao. Zdravo, Aco. Crni malo ovdje napred. Bravo, 30 sekundi. Jedan vid za početak. Može. Šeta se Bog rajem i naleti na baku. Čekaj, polako. Ko se šeta? Bog. To. Bog. Rajem. Rajem, dobro. Šeta se Bog rajem i naleti na baku. I kaže, bako, koju će želju da ti ispunim? Kaže, ja bih da budem živa. I Bog je stavio toplomer. Dobar. Nije loše, bravo. Kakav scenski spektakl malo pre. Ne, mi to stalno tako. Ti nas nisi pratila. Ne, nisam bila prisutna, ali drugačije s ove pozicije. Kako živiš ovo, boš sad čuo? Jesu krenule nekom suze ovdje? Kad je maca poletao kao ispalje. Čekaj, ste i vidjeli kako on poleteo? Ste i vidjeli kako on pao? Mi ga pitao maca kako, malo mi se zapela, nema mi slabije ide. Strašno. Kad sam ovo preživio sve ću. Sa nama je... Jel bilo Maja ovo vrlo seksi i ono, jel? Pa sve žene su ono tela da pohitaju, da mu pomognu, ali nisu im dali. Nema. Idemo da, ajmo. Kolika mu je glava, pomio scenografiju. Ajde. Aleksandar Stevanović, 16 godina, dolazi iz Užica, sa nama je prvi put. Ja ti želim puno sreće. Hvala puno. A to, pođi malo napred ovdje na sredinu. Tu da te vidim. Samo polako, razgovor. Moje društvo bih mogao da nazovem sportsko, jer se svi bave nekim sportom. Evo, na primjer, Ivan se bavi atletikom, on trči za Kristinom. Ali mu to ništa ne pomaže jer se ona bavi bacanjem. Baca pogled za Milanom. Nikola i Milica se bave lovom, vataju se zašto stignu, a usput vataju iz jale. Strahinja bi po svemu sudeći mogao da bude profesor biologije, jer ima majmunsku facu. A meni fali još samo voda u kolenu i pesak u bubrezima pa da počnem sa zidarskim radovima. Svi smo zajedno počeli da pevamo pjesmu o školi. Ovako ide. Gorim, znojim se, ja za dvojku borim se, puls mi pipaju, sve što ne znam pitaju i traže, previše traže, vraže, mali knjigo moja, hoćeš li da učiš bre? A ja kažem neću, ne. I kad kucnem zadnji čas, popravni će biti spas. Hvala. Zdum. 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 Stiže dum. Sad ću dumnem. Dum. Nama prija, komarce odbija. Dum. Sprej za odrasle i sprej za decu. Dum. U apotekama. Dum. Sad će dumnu. Napravio Meda WC u kome može da se pušta muzika. Dođe Lija i kaže Meda, koju ćeš muziku? Lija kaže, hoću pop. I Meda pusti pop. Dolazi Zeka i kaže, hoću rap. I Meda pusti rap. Dolazi Vuk i posle minut izlazi sa spuštenim pantalonama sav usran. Pitaju ga ovi, šta je bilo, šta se desila? Ma ništa me ne pitajte, pitao me Meda koju ću muziku, ja kažem daj bilo šta žurim. I on mi u sred nužde pusti himnu. Kako ćete da u akvarijumu prepoznate koja je ribica muškog, a koja je ženskog pola? Stavite mrvicu hleba u akvarijume, ako je pojeo, onda je muško, ako je pojela, onda je žensko. Hvala. To je to. Dobro. Sofije. Dobro. Sofije. Evo. Ma nek ide, daj, prava emisija. Prva emisija, nek ide. 16 godina imaš maci. Ajde, probio si led. Slobodno, da ne može se praviti, to vidio sad. Ali u sljedećoj ćemo biti strožiji. U sljedećoj, malo energije, malo... Ne, ali imaš dobar nastup, dobro razlažeš stvari. Dobro je to. Hvala ti, vidimo se sljedeće emisije, ti možeš da ideš. Hvala. Hvala. Doviđenja. Doviđenja.